Hey, çıkıp çayını içmeysin be. Yatıveredik hem de. Ne? Çorni kasvatkor odasın büyüdü. Ne oldu? Kolçağı atsatko degen. Bularga beri verdi. Hey, çayın iştahı daldırmay günü işine. Canım. Neme, aytıp koyayım. Men bugün geçirek gelem. Aykırıp жүріп Oy, böyle canlılık kılıp aytasın da ma. Geçirek gelem de. Geç gelmey жүрдің bile. Ya. Geç gelmey жүрдің bile. 2 günden beri taң atқанда келіп атасың ғой желма осылай oldu. Sen soğusun gözü negisi. Uşunu aytayın da atkan ben ne? Ya ayallar uşum ne gele kaçan gelesin, ne geç gelesin, kaçan gelesin dedim ne? O ne cuğavı silet ki birinlerden birinlerge. Cuqbay. 20 güne varsan uşuyla gele kaçan gelesin, mine gele. Kaysı malda gelsen uşuda geç geldin deyiverdiler. Bayağı gün ertemine ne erte geldim buna sağda. Soğuma senin. Soğusun gözü sen. Soğulu onun içip yürüyorum ama. Yem içip kendin ele kaldılar şu. İçip gelsen yemi. İçip. Oy baldar menen Oğuz Açar'a var vatabız, görüp otasın. Antimidde Oğuz Açar bolup tamak içip söyleşip bütkenge çeyin saat kayra o 2-3 bolup ketetiken. Uyga gelip kayra sen kıynap tamak kıl demesen. Oşaktan bir jolu oşanukunan ama oşanukunan da kom oşaktan Oğuz Bektik gelip otabız. Aytып atamga beni. Seni akırkı günderi özü başkaça, şu hükümün başkaça. Kolundan telefon düşmeydi. Günü tünü. Muna tüşüyle atat gede. Meni kirlemez yeldin barının konuna telefon düşmeye kalkan hazır. Hazır yeldin bar aşınday. Birine biri zıvına kılval ve göpten beri jolu kılı gekemiz. Gelçi bir süylöşü oturalı deyip şerigin dosun çakırıp alattağı. Kayra ek bir jerge çoğulu ek jerde telefon çıkıp oturap. Seniki elden başkaça olup atpayı. Bunu o telefondu tümüne taң atkaça kuçaktap jatıp atasın ba momdu bey. Ötkönde hökümet aytты go telefonуңарды kuçaktap jatkıla dep. Gerek bolsa men dagı kuçaktap jatam tünkü saat 3'te dagı звонок kılsаңар alam dedi go. Anan Prosto ayallar çalbagala dedi. Oşo. Kaçan bolsa bilbele. Alo. Qandayсың, жақсысың-бы? Алейкум ассалам. Жақсы. Жақсы. Мен тиги сен Айгүлүңө бардым. Аке, телефондан алысыраак туруп сүйлөңчү, кандай дейсиз? Мен сен тиги Айгүлүңө бардым дейм. Жанында эжеси бар экен. Угуп атасың-бы? Алло. Неме ака, мен анан чалбаймбы сизге? Алло. Угуп атасың-бы? Эжеси бар экен деп атам. Анча угулбай атат да. Мен айттым, тигил аялы менен бир жаңсыл болгончо тополоң кылбай туруп турбайсыңарбы десем, эжеси айтат, каяка канча күтөбүз, мунун да 2 айлык боюнда болуп калыптыр. Эл журтка шерменде кылбай алса албайбы деп атат да, деп тополоң кылып атат. Эмне кылабыз я? Алло. Эчтеке угулган жок ака. Алло. Эчтеке угулган жок, өлүп кетейин. Ким бол? Мен каяктан билейин, түн жарымда адашканда бирөөдө. Кудай албар. Сурап түнкү саат 2-те туруп чалып аткандыр. Айтып атам го сен башкачасың деп, Сен азыр мына таңкы чайды ичип атасың. Күн менен түндү билбей калгансың го сен, айырмасын, Алдагы үнүнө караганда жанагы Чолок Абдулдакеңе окшойт го. Şöyle al minege manga çalma kılamay. Şöyle. Al mine manga cenge böyle çalgıday. Atan göre ya. Adaşkan biri. Am ne çalaysın? Al emez ama. O şöyle. Mine cenge olmay жүрдü böyle. Bir de kedede çalap kaladıken. Hep çalap elaydı da mı? Bir karasan ele oşanın mayrın çolongda öyle cengelikке ketip atkan. Bir karasan ele kudabaşı olup kudalıkka ketip atkan. Bir karasan ele biröөгө ökül ata olup ketip atkan. O şeyde kança jolu karıp alıp şerminde çıktı akenin ya. Ne unutup kaldın mı? Anan dağı o şeyde uyalmay dağı barıp ala turup ala ar жерге барган жерlerine gitti. Koşumçana bir cılkı devile kolun götüre verirken söyleyeyim öyle.
Hıldıra veresen aynen süyle veresin be. Süyle Anda kişinin abroyuna şek keltirip alsana caş bilemez. Vay vay. Abdülhakem degen al o kişi aksakal kişi al. 60'a çıktı. 60'a çıkan kişi bana cenge olmak bile. Ne işte? Al degen emniyes geliyen artist de koyat andaydı. Ay vay. Gönü otur vallahi. Demeli. Alçı kankıldatmay, telefonunu almaysın mı? Hemen ölü atmadın bile. O daha biri çalı atkan hatta uyku sırapı. Uyku sırayla al. Nazım al cevap ver dedi. Alo. Alo. Da. Ey Tınar uğuk atasın be. Bul men Abdüldaken. Ana. Ey men tigi Aygül'üne bardım deyim. Uksan al bolgon bari nejesine aytıp koyuptur. Tınar Bayke öz aytkan deydi. Ayalım özümön köp jaş ulu, men anı albayt bolçumum, men jaştık kılıpmın, başımda aylandırıp öyle tiyip algan, otursa döngöçtey bolup jaraşpayt janımda. Canımda jatsa jiirkenem, gireygen ele bir uy jatkansıyt. Dep aytkan turbaysың mı? Turabı? Alo. Alo, hey. Özüm salayın sizge. Uqsan, uqып tursan. Sen uqsan, şaşpay turup uqsan. Anan anısı için dedim. Anısı için al ayal Tınar alganга чейин эки күйөөгө тийип чыгыптыр. Аны Tınar билбейт дедим. Чыны билбейт элең да, туурабы? Desem tigi Aygül aytat neme, mına alam, ana alam, mına ana ajırasam, ayalım menen diye böyle ulam geçiktirivergenden işenbey baratam dedi. Sen ağa işenbesen mak işen dedim. Mına men ajırashtıram dedim. Alo. 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 Ölüp keteyin. Eşitlik oğulgan yok. Uydan çıkmay turçu. Uydasun bu? Yok gelmeyin. Men özüm baramak siz kaldı. Çıkar ben uydan. Söyleş olmasak topalon koyup get. Minesi uğulmay atat. Eşitlik oğulgan yok. Sağa emes, mağa uğulup atat. Meni senden 10 yaş ulu ekenimi, oşo mayrık aken emi bildir ya. Men bol boyt. Yaşıbızda bir top ayrıma var. Uyat bolot. El uqsa mine deyit desem, ölüp kalam sen almasam öldüm, tüldüm dep atıp jana çolok aken ulam jеңелик kılıp geleverip anan meni makul bolbodun bile ya. Akırı sürüyorsun. Kamera atar da uyat bolabız erten aytmayız. Anın da Abdüldan'ın biri de. Men özüm baram dedim hakem. Özüm baram, ora olup gelmen dedim. Qanday bolam, oturasыңар mı? Oturabız. Jatsam uyday bolup, otursam döngöçtey bolup oturamız. Uyday bolgonum nesi? Aytıp atat ko. Kim? Tigil otursan döngöçteysin, jatsam uyday emişsin. Bayatan ver, bildimeler tavalına. Atan ağzı. Sen bile bir iş yolu görüp attın böyle. Al ne degen sözün akmak. Oy men ulu ekenimdi tigil em bildim. 10 yaş uluymuş. Akma. Men oşundan aytmadım böyle. Ökom yaş ayırman. Bir ton eken, giyin turames bolup kalmayma. Desem çok, men bunu almasam ölem. Kaçan kvartiralap jüverme gelem. Bunun üyü de var, maşinesi de var diye vermedim. Anı seçtek emes. Men buğa tigiçe budan murun eki erge tiyip çıkkanmışım. Alüminyesi gel, kim aytat? Kim aytat? Bunun bir mayrıygan bir akesi var. Oşol meni ajırashtırat eken da buğa jaş katın alıp beretmiş. O sakalın örtten ölgön ölüm tüküreyim. Kalanı soğuyla koyalım hakem der lan. Sakaldın da birin getirip bitti öğretem. Bak hayatı canına turmadı, takacak. Kayrayla bas koysam sanlatmayız gözüm sana. Eğitse çok demek mi? Abi siz sanmatsam ben eğitim yok da kızım. Mayrın da kana. Şaşpay duruyorsun. Mayrın da şaşpa. Böyle söylüngöp semirip, maşineni minip, üydü girip alıp anan ki. Kılganın karasan mayrık aken iki butun bir ötük ötük ama şaşpay duruyorsun.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист Абдулда Иманкулов, Тынар Курбаналиев, Нарымбек Молдобаев агайларыбыз болду. Кол чаап коюңуздар. Рахмат. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Nasip eken yüz görüştük da
Assalamu alaikum, урматтуу аталар, апалар, агайыны карындаштар. Сиздер менен дагы мынантип кезектеги күлкү сапарыбызда маңдай теске жүз көрүшүп турабыз. Албетте, атамекендик улуу жеңиш күнүнө карата арналган концертибизге кош келипсиздер дейбиз. Жалпы бүгүнкү тамашабызга келген мырзаларды бүгүнкү 9 май атамекендик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап койууга уруксат этесиздер. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эсен-аман келип алдыңыздарбы? Ордуңуздарды табып алдыңыздарбы келип алып? Ушул концерттин башында сиздер кирип алып, билетти карап алып, местаңыздарды издеп жүргөндө, биз артисттер деле мына жакта нары бери басып жүрөбүз да. Ошол моментте мына занавесканын ол жеринде тешиги бар. Ошол тешиктен улам карап өтүп кетебиз да. Элдер кандай кирип атат болду экен, кандай отурушуп атат болду экен, нары өткөн сайын бир карап өтөбүз, бери өткөн сайын бир карап өтөбүз. Эгер эл көп келген болсо, концертти мен баштайм деп башташат. Анан кийин занавесканын тешигинен карайбыз, эл аз келген болсо, сен башта менен алдыңарда мен турам эми. Мен деле сурадым биринчи, неге мен баштайм концертти биринчи десем, айга деле биринчи итти чыгып учурган го деди. Ошо алдыңарга ит болуп чыгып турам кудай каласа. Өзү негизи концерт башталып атканда, концерт болуп атканда мен өзүм ойлой берчелем да, качан ушул биринчи мен баштайт болдум экен концертти, качан мен биринчи баштайт болдум экен деп ойлоно берчелем да. Көрсөк, качан концертти башташымды билип алдым. Концертке мынтип адам аз келгенде биринчи мен баштайт экен. Ушундай эле келгилечи. Ошондо биринчи мен чыгып турат экен. Мына келбеген адамдарга ыраазычылык билдирип коеюн. Рахмат ушу келбегендерге. Мен биринчи чыкканым үчүн. Анан концертке башында мен чыкканым себеби дагы мындай да. Сиздер билет алып аласыздар дагы, билет мен дагы кирип отургандан анан концерт баштайт да деп шашпай кирип алгандар бар го. Биз концертти баштап атканда келип алып, местасын издеп аткандар. Ошолор кирип, орундуктарын таап отургуча айла жок, мен угасыздар да. Кааласаңыздар да, каалабасаңыздар да. Себеп мени ошол жактан ушундай тапшырма менен чыгарып жүрүшөт. Бар элди алаксып тур, ордуларын таап отуруп алгыча сүйлөп тур деп турат. Жана чыгарып жүрүшөт да. Азыр кайра кирип ала турган болсо, "Эмнеге эрте келип алдың?" деп кайра кубалап чыгарып жүрүшөт. Айла жок, мени угасыздар да. Кирип орундуктарды таап отуруп алгыныңарга чейин. Ошондуктан эми концерттин башында эми колдон келишинче бири-бирибиз менен сүйлөшүп турабыз да эми. Кечигип келгендер бир аз кыргызча келип аткандар орундуктарын тапкыча. Мурдагы концертке, март айындагы концертке келгендер барбы? Кимдер келди? Март айында келгендер көп экенсиздер, а? Март айында албетте айымдарыбыздын майрамына карата айымдарыбызды мактап колдон келишинче, айымдарыбызга карата программабызды даярдап келдик эле. Колдон келишинче ушу айымдарыбызды шыбап, айымдарыбызды мактап, ушу колдон келишинче ушу айымдарыбызга карата концерт коюп келдик эле. Эми бул сапар мынакей 9 май атамекендик улуу жеңиш күнүнө карата коюп атабыз. Бул майрамда эми колдон келишинче концертибизде мырзаларды мактаганга аракет кылабыз. Мырзаларды шыбаганга аракет кылабыз. Колдон келишинче секреттерин ачканга аракет кылабыз. Айымдарыбыз көңүл буруп отурабыз да. Концертке келгенден кийин эми атайын эс алам деп концерт көрөм деп келдиңиздер да. Концерт көргөндөй болуп кеттиңиздерчи. Бир аз болсо дагы оюңуздарды мындай концертке буруп, анча-мунча үйдөгү проблемаларды унутуп, банктагы кредиттерди унутуп, ушу биз кыргыздар ушундай концерт көргөндү билбейбиз да. Башка мамлекеттерге рекламаңды илип коюп, концерт деп илип койсоң, келет экен дагы, куудулдар келиптир. Жүр досум бир маза кылып барып күлүп келели деп келишип, уже үйүнөн күлгөнгө даярданып, эс алганга даярданып келишет да. Негедир биз кыргыздарда андай эмес да. Биз кыргыздарга келип рекламаны илип койсоң, келип алып окуп, куудулдар дейт го, күлдүрө алабыз булар. Бассы көрөйлүчү деп жаныңдагында настроениясын түшүрүп коюп туруп келет да. Уже үйдөн күлбөгөнгө даярданып келесиздер. Ошондуктан анча-мунча үйдөгү маселелерди унутуп, бүгүнкү концертте эс алам деп келгениңиздерден кийин эс алып отуруңуздар. Колдон келишинче тамашабызды тартылайлы. Кош келипсиздер.
рахмат. Қолдан келсінше жаңы сатира, жаңы ырларды алып келгенбіз. Азыркы аткарыла турган чыгармадагы жаңырдын бет ачары Кош сүй деген чыгармабыз менен тамашабызды баштайбыз. Кол чап, майрамдагыдай көңүлдүүрөөк отурганга аракет кылабыз. Жалған дүйнөнүн жаңылсаң жаман күйөсүң Кош сүйүү түссө башыңа айткыла кимин сүйөсүң Куйкалайт эки тараптан күйгүзөт жүрөк жарадан көңүлүн кыя албадым Birinen birin kızganam Bilbeymin nege kızganam Jırgalga battım mı, yaşlıkta şaştım mı Azgırgan akıldan adaşıp kaldım mı Je uşunday bele adamdın tağdırı Jaratkan mangdayga жазылган жазığı Жалғандан Бирисин кыялы бөлөк Бириси кызганып жүрөк Бириге албай оюбуз Болдуго жолубуз бөлөк Болдуго жолубуз бөлөк Жыргалга баттым mı, yaşlıkta şaştım mı Azgırgan akıldan adaşıp kaldım mı Je uşunday bele adamdın tağdırı Jaratkan mangdayga жазылган жазığı Bul жалгандан Yaşlıkta şaştım mı, azgırgan akıldan adaşıp kaldım mı Je uşunday bele adamdın tağdırı Jaratkan mangdayga жазылган жазığı Jırgalga battım mı, yaşlıkta şaştım mı Azgırgan akıldan adaşıp kaldım mı Je uşunday bele adamdın tağdırı Jaratkan mangdayga жазылган жазığı Bul жалгандан Orozonun бүтүшү менен ылайым Orozoda ar kim tilegen tilek maksatların jaratkаным ылайым кабыл кылган болсун. Биз дагы ошо Orozoda отуруп анан Орозо Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсың молдоке? Жакшы, жакшы. Жакшысызбы? Отурасызбы? Отурам. Көрүнбөйсүз го? Көрүнгөндө міне көрүнгөндө Орозо болду, үйдө жаттык Орозонун күнүндө. Минтип Орозо бүтөрү менен даватка чыктык. Даватка чыктык. Мен ошо молдоке өзү көрүнбөйт, эмне болду экен деп өзүм басып келдим. Жакшы, жакшы, жакшы. Бизге бүт эле өстөрү келет, биз басып барбайбыз. Мына отурган элде эле өстөрү келди. Үйдөн барып колунан сүйрөгөн жерибиз жок, башка болгон жок. Алай өзүнчө республика болуп кеткенинен Алай өзүнчө республика болуп кетти дегенден кокуй ош эмне болду экен деп келсем, жок, орунда экен.
Жақсы екен. Бар эле келет экендан да. Келет, бар өстөрү келет. Биз басып барбайбыз. жақсы. Бизге карапайым элден баштап, ак үй, көк үй, кызыл үй, бар өстөрү келет. Жақсы екен болду екен. Бу баарынан дагы ушу ак үйдө иштегендер келгени жакшы экен да. Жүрөккө кичине кыйманы сап кирип, эл үчүн бир так жакшы кылып иштеп беришеби деген ошондой деп биз да кошотуп атабыз. Немеге келгендери жакшы. Намазга келгендери жакшы. Бирок ошолордун арасынан кээ бири элге көрүнүп коюш үчүн эле келет да. Алар намазга жыгылмак түгүл таарат алганды да билбейт да. Шуну. Кече айт намазда көрдүңбү площадка келгенде? Баары келди. Намаз бүткөндөн кийин бирөөсүнөн сурадым, балдар, тааратыңар бар беле десем айтат бирөөсү. Ой малдака бизден такыр шекшибен, биз туп-туура саунадан келатабыз дейт. Ошентип намазды сындырышат. Болду экен. Мына ушинтип отуруп алып, бирөөдөн шекшингениңиз өзү туура эмес да. Жок, мен шекшинген жок. Анын үстүнө мамлекеттик иштерге молдокелер киришкениңер жакшы болбойт. Туура. Жок, биз кийлигишкен жокпуз. Алар өстөрү кийлигишип кетип атпайбы? Негизин айтып атам да. Мен деле негизин айтам. Анан эме мына орозо бүттү, зекеттер чогулду. Анан буга чейин барып кичине налогдон эсеп чотун өткөрүп дегендей койсоңуз болот эле. Анан ошону кылбаганыңыз үчүн өзүм басып келдим да. Кандай эсеп чот? Бүдеке сурасы эле билмексем болуп эле өлмүш болуп каласыңар да. Жок, айтса. Жана зекеттен түшкөн миллиондорду айтып атам. Аны деген ар бир адам өз көкүрөгүнөн берет, Алланын жолуна деп. Анан биз аларды алабыз дагы, анан бейбечара, жетим жесир, өзүмө окшогон кары картаңдарга бөлүп беребиз. Ошону мындай кылса болбой болду экен. Биринчи мамлекетке налогду төлөп коюп, анан кийин кары картаңга, жетим жесирлерге, өзүңүзгө окшогондорго кийинирээк берсеңер болбойбу? Жок, андай кылсак деле болот. Ошону айтам да. Бирок мамлекет бөлөк, дин бөлөк. Туура. Туура айтып атат. Мамлекеттен дин бөлүнгөн. Мыйзамда жазылып турат. Бирок акчасы бөлүнгөн эмес, ортодо. Ортодо турабы акчасы? Ортодо турат. Болду экен, ортодо. Анан эмне мамлекет ортодо турган акчадан бизге бөлүшпөйт? Кандай? Эми айтып атам да эми. Мен түшүнбөйм деле анан. Өткөндө өкмөттөн айтты го, пенсия бербейбиз, мамлекет милдеттүү эмес деди го. Эми аны молдоке мындай түшүнсө болот да. Силер деле эч кандай жумуш кылбай эле зекеттен түшкөн акчаларды чогултуп алып отурбайсыңар. Ошондой эле түшүнсө болот да. Жок, бизди булгабагыла. Биз өз жолубуз менен кетип аткандарбыз. Мамлекет өз жолу менен жүрүш керек. Мыйзамсыз ишке кийлигишкенге болбойт. Кандай бир куураган немесиңер? Конституция жол бербейт. Кандай бир куураган немесиңер? Бияка барсаң налог чогулуп кел, бол тезирээк барып топтоп кел деп бияктан кубалайт. Бияка келсең булары куурап, жет түшүнүп элбейт. Ортодо бизге окшогондор жама куурап бүттүк да. Бала, мындай нормально түшүнүш керек да. Бияка келсе биз бияка деген бияка айдайт. Өлөт экен биз да ортодо. Seni kim urdu? Lesle bir de ben dediler. Düşündürüp at, camandıktı başlama çaylara. Yemine oldu. Özüm oldu ki bundaydı. Men cayırak oturup düşündürüp vereyim. Düşündürüp ver çoğu. Buna mamleket sizlerden nalog alganга özü zakon boyunca hukuku yok. Doğru. Bирок налог чогулткан киши катары. Адам катары
özünüzge yardım sürüp gelip atam da. Öyle lan mı? Menden kaysı yardım yayınlayın. Erteden geçken meçhitte otursam, ya algan aylığım olmasa. Koy kız sen Moldeke, ölüm citimge varıp dele, iştep gel at kaldırsız. Ölüm citimge bağırıp atamız, bırak bir yakın nurdaklayıp olmayadan. Minege olmaydı. Israpçılıklı çok kılgıla devatmay mı? Atası apası ölse bir mal soymayatkan bala çakası biske bir deme vermek böyle. Hazır şariatın dele hazır bizden kayınşadan ayırması kalkan çok. Narkayılga varsan han şariat bir bölük, Berkayılga varsan han şariat bir bölük. Elindele başaylan bitti. Ölügün soyup göm ölüm bilmeyce, soybay göm ölüm bilmeyce. Oşanın uğkandan keyin üyde jatkan 90'dan aşkan cüske jakındagan kempirler ölmey uğratmadı. Je ıyı bolbosa, je sıyı bolbosa, kaysı betimiz bile öyle üstem. Abray? Emi ökürük öndelemine türülüp ketmek böyle ağlardık kadar tuğrada. Oğuzla tükürüver bir ata. Hüylen göndergedele varıp nikah kıyıp işlep gelvat kaldırsız yardım veriniz. Hazır üylen göndergede acıraş kandır götürmeyin. Aylık akılardı götürüp emi pensiyonu kantıp götürüp üstüp kura atavuşka. Anana akvalın arka karama bir şey etmeysin mi? Oğuzlar tutturuyla kıyıkına vermeyin. Buna toktokulda sucuk dep kantıp kıştan çıkavuz dep siyet ana öçet buna öçet dep göçüküz bil dep ay kıştan anak çıktık Kayra adamda muhulcunu boşaltın. Yardım vermeseniz bol boyut boldaki. Yardım veriniz. Evet, 4 balam var. Hazır cumuştan kovalayırsa 4 balam dikin bakat. Battı çatan. Ne? Bala çakan dayadım. Mağada Kuday'ın aytkanı olur. Eğer çın kapınar kıdüyle var bolsa, anda men uttum. Alan çok bol kalsa öyle çok sen uttum da. Başka mı ne kadar? Soğumuz. Gözün kaşayık hazırlığıyla batmadın böyle. Evi siz de bilmeyin ben toçla uttum da. Hazır gıyıka değişen iş yok. Sıyıka değişen iş yok Moldaki. Hey. Bunu mamleket gemez siz Allah'ın yoluna verdim deyip esepleyiveriniz. Ne bana sotko veremek koyayım ben seni. Kakra sotko gerek bol vatandı o sokalma. Abdullah İmakolov. Eme bizni satırağız bütkөндөн кийин сиздер кол чаап кое бериңиздер, жакса жакпаса деле. Себеп мурдагы концерттин эсебине чаап кое бериңиздер. Кийинки концертке келгенде быйылкы концерттин эсебине чабасыздар да. Мына окшошту, рахмат. Баракелде, бар болуңуздар. Негизи өзү айымдарыбыздын болуш жактары аябай көп болот да. Байкайсыздарбы ушуну? Айымдарыбыздын болуш жактары көп болот. Көп болгон үчүн дагы ушул айымдарыбыз кетемде эле кыйнай берет да эркектерди. Бирөөсүнүн аялы кетемде эле, аялы кетип кала беретмиш. Жеңелери барып алып кеп беретмиш. Аялы кетип кала беретмиш. Кайнежелери барып алып кеп беретмиш. Аялы кетип кала беретмиш. Өкүл энеси барып алып кеп беретмиш. Bir gün cini gelip güyösü getip kalan iken alып келе турган эч ким жок.
Baykuş kim kelet boldu eкен да, айланчыкта үйдө айланып жүретмиш. Эч ким жүр үйгө кирем деп койбойтмуш да. Акыры эмне кыларды билбестен үйгө кириш керек да, эптеп шултоо кылып, нар жак бер жакты карап. Үйдө кетмен бар беле, огородко суу келип калыптыр, карап койбойсуңар. Кетмен тап кел берака деп суу менен кошулуп агылып кирип барабыз өзүбүз. Ошондуктан айымдарыбыздын болушчактары көп болгон үчүн кетем деп эле коркутуша берет экен да. Булардын өзүнө жарашканын айтсаңыз, а? Кетем деген сөз жаман жарашат да. Эркектерге кетем десең пошол дейт. Неге айттым екен деп ичиңен ачып отуруп каласың. Неге айттым екен айтпай эле койбой деп. Келиңиздер, кайрадан эле концертибизди улайлы. Азыр сиздердин астыңыздарга албетте аккордеондун коштоосунда жандуу үн менен сиздердин кол чаңыңыздар менен Мелис Жусупов деген инибизди чакыралы. Жакшынакай чыгармаларын тартып берсин. Мелис Жусупов. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарынын тургундары, меймандары, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен келиңиздер. Бүгүн ушу залда отурган биздин жалпы аталарыбызды, агаларыбызды бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен куттуктап, Хабибилла Азиреткулов агайыбыздын эстелик деген чыгармасын аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Аттанган кутман эл үчүн, аттанган тулган жер үчүн, гүл коюп эскер ыйлабан, улуңар жокерер үчүн. Эстелик жанына келип, енелер ыйлабагынан, улуңар тир биз менен, сезимди кыйнабагынан. Кармашып кандуу кармашта, кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эмалар, түбөлүк отто жанышкан. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагылан, улуңар тир биз менен, сезимди кыйнабагылан. Таңды атарда, узатып күндү батарда, түбөлүк тири турушат, улуңар биздин катарда. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагылан, улуңар тир биз менен, сезимди кыйнабагылан, сезимди кыйнабагылан. Рахмат. Анда кийинки чыгарма баарыңыздарга бекем сүйүү калып, Лира Райымбекова эжебиз аткарып жүргөн Жүрөктө жаз деген чыгарманы аткарып берейин.
жыргалым сенсиз билбейм кандай өтмөк жылдарым салып алдың өзүң билген бир күгө чертип жүрөгүмдүн кылдарын жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз кебилбеген дүйнөм аз ишен жаным көкүрөктүң от жанып жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз колдон сыям кургабай андан бери өттү жылдар бир далай кагып согуп жатса дагы бул турмуш келатабыз сезимдерди булгабай жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз кебелбеген дүйнөм аз ишен жаным көкүрөктүң от жанып жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз жыргалымдан азабым капилеттен түшкөн эле назарым баштап алып ошол күндөн ушул түн бүтпөй келе бүтпөйт сүйүк казалып жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз кебелбеген дүйнөм аз ишен жаным көкүрөктүң от жанып жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз ишен жаным көкүрөктүң от жанып жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз Молдо менен артисти эл багууга милдеттүү бекеринен айтылбаганда, караңыздарчы. Молдо деле элдин артынан күн көрөт. Биз артисттер деле сиздердин артыңыздардан күн көрөт экенбиз да. Биз артисттер сиздерге шүгүр айтышыбыз керек экен, ыраазычылык билдирип, Кудайга шүгүрчүлүк келтиришибиз керек экен. Ушул артист болуп сиздер колдоп турганыңыз үчүн. Сиздер бар, биз бар экенбиз, сиздер бар, биздин курсагыбыз ток, сиздер бар, биздин кийимибиз бүтүн, бала чакабыз жаныбызда, ишибиз бар дегендей. Кадыр баркыбызды көтөрүп турат экенсиздер. Кудайга шүгүр келтиришибиз керек экен.
Gelingizler. Жаңы эле келдиңерби же мурда эле келип кеттиңер беле? Барып келдиңер. Жеңилдеп. Сен аман жеңилдеп келип алдыңарбы? Күн ысык болду, өзү көп ичилди да, өз суусундуктар. Күн ысыкка. Ошентип мынантип билинбегени менен мен деле анча-мынча элдин арасында башым көрүнүп таанылып калыпмын. Чыгын. Көчөдө мурда беймарал басып жүрө берет элем, кеңири басып жүрө берем. Бирөө менен иши жок эле. Азыр эле бирөөнүн алдынан өтүп кетип атсаң эле экөө басып кетип аткан болсо, сразу биринин түрдө калып эле мени кол менен көрсөт. Тандама жанагы. Кайсы жанагы кудулчу, кайсы кудул? Чоңкасын кийип алып маст ойнай берген кудул бар го. Андай Рахмат, андай сөздү өмүрүмдө, андай мактоолорду өмүрүмдө укпаган, о жерден өтүп кетип алып, жана сөздү угуп алып, чалчап жыгылып кетейин деп атып, араң басып кетем да, сүрдөп атып. Кудайга шүгүр ушинтип эл таанып калыптыр, Кудайга шүгүр айтышыбыз керек экен. Өткөндө таксиге отурсам, таксист таанып атат. Кетип атып, таанып атат дагы, бирок айта албай атат да. Сиз ошол кудулсуз деп айта албастан таксист менен кетип атам, ушу улам машинаны айдап кетип атып, карап коюп. Эч сурай албай койду. Акыры жетейин дегенде жарылды бечара. Брат, сиз артист белеңиз деди го. Дедилер, ооба, артистмин ооба. Жана кудулсуз чоң касымды кийип алып маст ойногон кудулсуз дедилер. Ооба атсам. Ошондо таныдым го. Кудул болуш керек деп таныдым, артист экенсиз деп таныдым. Деп жөн калбастан, артисттер жаман көбөйүп кеттиңер бүт дейт. Мен айттым, міне таксисттер сиздер азайып кетип атасыңарбы дедим. Азыр таксисттер деле Кудайга шүкүрлүү болуп калды го. Биринин артынан бири аңдып жүрүп калышты го таксисттер. Кудай тоба кылдым, жолдун берки бетине, наркы бетине ушу таксинин айынан өтө албайсың, Айрыкча мына Ошто мына Домбутанын жанында ушундай каттам көп болот, пешоход куруп койгон, бирок пешоход эмнеге курулган билбейт да эч ким. Ем басайын деп атсаң эле, кыйык деп эле такси керек брат дейт. Жок, кереги жок. Жолдун аркы бетине өтүп кетти, такси керек эмес. Кетер менен эле артынан саңдып турат го. Ем басаң кыйык деп келип токтолуп, такси керекпи брат дейт. Жок, такси керек эмес, жолдун аркы бетине өтөм. Кетирип ем өтөйүн десең, такси кыйык, такси керекпи брат дейт. Жиним келип, керек такси дедим. Жана таксам, кайка жеткирип коеюн брат дейт. Мен айттым, жолдун аркы бетине өткөрүп койчу дедим. Десем, алдан серьезно ишенип алыптыр, Канча бересиз брат деди. Жолдун аркы бетинеби дедим. Канча берейин жолдун аркы бетине? Десем, жана таксидан мени карап, жолдун аркы бетин бир карап дагы 200 бериң брат дейт. Жолдун аркы бетине өткөнгө 200 десем, жана таксида арманын айтып баштады го. Брат, көрүп атасыз го, 4 полоса, анын үстүнө разворот кылып, тек жактан айланып келиш керек. Бензинден кымбат болуп кетти дедилер. Макул дедим. Жарым саат ушул жерден аркы бетке өтө албай тургандан көрө дедим. Таксиге отуруп өтүп кеткен оңгош керек деп 200 сом берип өтүп кетейин деп. Макул, айда кеттик деп отурсам, жана такси терезеден ушундай колун чыгарды дагы. Жолдун аркы бетине аркадагы келип аткандарга ушундай кылып, ош жердин өзүнө чимириткен болчу аркы бетке алып өтүп койду го. Ыраазы болгонуман 300 берип түшүп кеттим. Ушундай болот экен да. Ушентип сиздер бар биздин кадыр баркыбыз көтөрүлүп турат экен. Болгону ушул кадыр баркыбыздын үйдө аялдарыбыз барктабайт да. Мен десең, сен башта ким болсоң азыр деле ошондой элесиң дейт мен үчүн дейт. Өткөндө айттап айылга келип калдык. Айылда айттап жүрүп, кайра Бишкекке кетип атып, жанагы Каракөл менен Сосновкада чек бар го. Таможня бар, ошол жерде машинага акча төлөп өтөсүң, чек беришет. Жеңил машинага 45 сом төлөйт экенсиң. Чек алып алайын деп барып токтодум дагы 45 сом берип алсам, жана чек сатып аткан мындай карап калды. Мына жана Кудулбайке го, жана костюм кийген Кудулбайке. Брат, сиз элдин адамсыз го, сизден акча алсак уят эми. Өтө бериңиз брат, мен бул жагын деп өзүм жагып коем. Кете бериңиз, сиз эл адамсыз да. Кадыр баркыңыз бар, кете бериңиз дедиле. Биринчи жолу ошол жерден акчасы жок өтүп кеттим. Өтүп кетип атып, жөн кетпестен келчеме мактанып коеюн деп. Кадыр баркты көрдүңбү дедим. Мындан кадыр баркты айт, кадыр баркты көрдүңбү десем, келчем айтат, көрдүм, 45 сомдук кадыр баркыңбы дейт. Ушинтип 45 сом, 50 сомдон акырын кадыр барк чогултуп атабыз, сиздер бар.
Ушинтип булайым сиздердин тойлоруңуздар жакшылыгыңыздар болсун, ушинтип кадыр барктуу болуп жүрө берейли араңыздарда, бар болуңуздар. Кош келипсиздер. Рахмат. Дагы бир жаңы чыгарма жазып келдик эле. Кабыл алып коюңуздар. Эгер жакса кол чаап коесуздар, жакпаса кол чаппай эле коюңуздар. Экинчи ырды ой коебуз. Тарыныч деген бир жакшынакай чыгарма тартылайлык сиздер үчүн. Ajayip koz baştala, jagımdı sözdür taştala, araga düşkön aradan, tündügün buza baştaşam. Azgırma açulanıp, aytpagın göngül kalıp, arasak gündür baştala. Senin göngülün kalsa menin da göngülüm muzdana. Bol demi toktot özgölördün görüp beni kızgangan. Var bele başımızda acıraşıp bölük yaşagan. Ayrılığı düğüne boldu bizge buljalgan. Asmanım bolup karangı, ayrılıp tarttım azabı. Tegirim koş kolun menen, taradı suyu bayanı. İşenip jalgandarga, dost boldum şeytandarga, imelbes gündür baştalgan. Senin göngülün kalsa menin da göngülüm muzdagan. Bol demi toktot özgölördün görüp beni kızgangan. Var bele başımızda acıraşıp bölük yaşagan. Ayrılığı düğüne boldu bizge buljalgan. Menin da göngülüm muzdagan. Bol demi toktot özgölördün görüp beni kızgangan. Var bele başımızda acıraşıp bölük yaşagan. Ayrılığı düğüne boldu bizge buljalgan. Ayrılığı düğüne boldu bizge buljalgan. Çok rahmat. Mam deyip. Men doça. Mamliyle suyunu atasın. Ne oldu aynı taң atmayın? Ya. Karga bok çok elektriği ne oldu ızıldap? Мам, у меня вообще чоң проблема. Qanday? Проблема. Hazır elдің барында проблема. Sende de problema o.
Elдің barında problema. Ayakta oruslar men Ukraynaların ortasında problema. Alardın probleması canında senin probleman pödele olmaya kalata yerde. Qanday qaynata qaynengler tinchib otursa. Voy juriyat, o'lgan javob juriyat. Şöyle ölmegen üçün so'rayapman, o'lib qolsa kim so'ramag'alam. Tinchmi, tinchlikmi? Yaxshiroq tursa-u? Men bugundan boshlab kuya bola bilan yashamayman. Ne oldu? Akılesın yayında-u? Ne it taladı o? Nega? Aynen aldığı giyiniş, ne degen giyiniş aynen. Ne kaynata kaynanın altında oturasın. Voy, mam, это мода. Это мода, mam, moda. Modan menen kara jerge, modan. Kaçan şu iç köynekli sırtından giygen moda ol çele. Moda. Bar iç giyimini başarıga giyesin o moda. Jönçü mam. Ne oldu? Tışılık mı ne? Men yaşamayım. Kuyabalanız bilen bugünden başlap yaşamayım. Yaşaysın. Yaşamayın. Yaşaysın. Yaşamayın. Cavuşturup durup yaşayayım. Yaşatasın. Yaşaysın. Yaşatam. Anan acıratı olup yemi kimge veren ben seni. Ben artı örtüydüle seni güye verip oturan mı ben? Sen bundan acıratsan oldu. Seni hoş almaydı. Düze tanı büttü. Hoş albasa madığa tiyem. Seni madımez o langar geçen tanı büttü şey tiyim almaydı eşkim. Ana tanıganlar varken kol götürüp atat. Tanıysın mı? Ana alamda vatat ko. Alam demey tanıydı o da seni tanı atat. Kim? Madıdansın mı? Bu dile ümitkar özünce alsam mı ne kılsam da hep. Çıkart da mam. Ne var, ne uğruş ala şurada ne var orada? Mam, kuyabalan vapşi söylemeye atar. Baldıravay mam pam diyor, Kırgızca'yla söyleşeydin digereyin. Cemine Oğuzlar'ı bizde spikerden de lığıyım bilesin mi sen? Bizdekiler Oğuzlar söyleyende Oğuzlar özleri oturulmaya kaldı. Jönçü mam. Yok ne var bana? Söylemeye atar. Söylemeye atar? Aldığı gevetek menen karanlıda aldığına çığa kalgandırsın da. Aldığı geveten gör, yaşavatkan 2 ay olgan almaz 9 ay. Koyma götürgen mendele jürüp düşüp oladı mı o geveten görsem? Yayınanayın ötkönleri bir jakşına süylep atmadı toyga gelgende. Oy söylep atkan. Men bargandan keyin 2 aydan keyin söylemey kaldı. Akayakta jüreten. Men kayda barsam oşol jakta. Eşte turat. Şimdi oğlum anı mine eşke koyup koydum. Kuskay stayit. El uksa mine de, el uksa etpay, güye olasın göçege kuğup çıkarttırdım koyut. El ukpa, el ukkanda o Cumakan degen ukmasın. Cumakan uktu deyecek bir ya karası uktu deyiver. Var çakır girdi. Soğumu sen. Hey durak! Durak emez Murat'tı böyle çakırdı atına. Durak koyuvalım anı. Bunu söylemektirsin ceveydele kalgan okşayıp bu. Oy mam, jet. Apetit açık. Uktasan seni koşacağım. Bilmeyin öyle bir yaşına kaylı kıçırakanla güye olan berli. Pol ötmeye kalgan mıkta bile gayri büyülüp kaldırgamına ne oğlum? Kanday oğlum, yakşı mı? Tınçsınlar mı? Oturasınlar mı? Atanlar apanlar tınç mı? Kuda kaynar.
Niye birdeme talaştыңар bekonlar? Ayta ver bala, muruştыңар, niye talaştı oldu? Hem turmuş tiricilikte oşan diyor bolo, ödüdümen söz bolo. Niye birdeme deydi be? Ya. Niye deydi? Eşikке çıkıp dursun deydi. Ha, menden sürde otur. Sadağın gete, menden sürde otkan bolsang, men eşik emes, tek köçöge çıkıp duram balam. Sada oğlum, menden sürde otkan turbayım. Ekön epte baktırı jassaңар boldu. Men köçöge çıkıp duram. Süreç jakşın kay boldu. Az sağa böyle jakşı yerim bereyim. İtak erkek problem oldu, erkek maraşaya getip kaldı. Jakşıla süreçkin. Men köçöge çıkıp duram. Müçertisiydin sen. Mama gelip aytam dedin ki niye oturasın ya? Aytmaysın be. Uyga barasın sen. Aldağa zina otur da çay koyayım hadi koy. Ne oldu balam? Süreçtiler mi? Ya. Ne deysin? Ey, hazır çaynap tükürüp koyamın el kadın ya. Ne deydi? Şu durumda olan ündüğünün süreçe elin tükürüp bu adam. Süreç adam canı çıkarmayın. Ya adamın yer kılmış. Oturup dur. Ben var vatan çakırıp geleyim. Zачем? Erkekler özlerince süylesin bir erkek değil var. Anında ayakta jüret, alsan amanday olup, ertemeden turup alıp getet. Arkasından kardan lambada bir de vatan koşup dönüp diyor falan geldi. Süreç. Süreç. Ne olup atasın? Eştek ol böyle. Erkek de olmaz mı? Erkek de. Jürem erkekte ol öyle. Tars hele söyle da. O şu tars ele söyleyin de atkam. Tegi kızınızda sırtqa çıkıp dursun desem, oradan apam çıkıp ket otmaydı. Ol bolsam tars ele aytmak mı? Al menin kızım bolsa senin ayağında yaylalayın. O şu sizde tarınıp kalmasın hep söyley albatmayın mı? Yaylalayın kuday, men minege tarınamay. Meni erkekmin de. Men de ele albaysın bu. Şu sizde olayın hep duram. Ayal degen it candığı bolup. İtke kanday mamile jazasan, ayalga tak oşonday mamile kılış gerek. Horodan girip gel atsan it alçıldap çıkart kaldığın. Git! Desek şuyup barıp jatıp kalar. Niye korkuyorsun? Balanı yaşından ayaldı başından dep koyat. Başından karmaş gerek ayaldı başından. Azırkı yaşlar başından karmakla dese kucakta balı bile cüre veretkesi. Jassan tursan var. Özü ançalakını uçaktaki ayaldın başında mine var özü. Eştek edele jo. Bopturdan da. Tilinen koşa karmaş gerek ayaldın tilinen.
Azırkı жаштарына барат тилин сора берип мына учагын берет экенсиңер. Ошончо тил кишинин жанын коябы? Тарс жүргөн, эркекче жүргөн. Азыр келсе айт. Ат. Ne oldu? Söyleştin mi? Ne dedi? Olmaz oldu. Ya. Olmaz. Söyleşeyim. Ne dedi? Olmaz. Bir erkek harmanı söyleşim. Ya adam şimdi erkek. Ey сволочь, qarası bağım mine mağımдағы kuruşturdun seni ya. Ne seni çal? ушуга жолукканга чейин нормальный эле жигит болчумун мен. Костюмум деле өзүмө туура келчү болчу. Азыр эле ушунун үнүн укканда кадимкидей денем титиреп, оозум кургап, тилим катып, сахарым көтөрүлчүдөй болуп калыптыр. Тоогулум. Үйдө деген эркектин сөзү закон болуш керек да, туурабы? Үйдө деген эркектин сөзү сөз болуш керек. Жана күнү үйдө отуруп алып, телевизор көрөйүн деп, телевизор сайып алып, футбол көрүп атсам, тигил акмак келип алып туруп, мени телевизор талашып, мен сериал көрөт элем дейт. Мен айттым, футбол көрөбүз дедим. Сен сериал көрөбүз дейт, футбол көрөбүз дедим. Сериал көрөбүз деди эле. Анда футбол дагы көрбөйбүз, сериал дагы көрбөйбүз деп, башка каналга алып алып, ужас кино көрдүк. Кинонун ортосуна келгенде ужас экранга жакын келип, ва деди эле. Тигил акмак корккондон апа дейт. Мен айттым, окшош, бирок апаң эмес ал дедим. Жана күнү сотко барыптыр. Ажырашам деп. Соттагы мени чакырып алып, акмак кичине мындай жашоодо мындай жуунуп таранып жүрсөң болбойбу? Аялың сен менен ажырашам деп атат. Сенден уйдун жыты келип аттыр, дейт. Мен айттым, мен кечке кылган ишим уйдун артынан жүрмөй болсо уй жыттанамбы? Сен менен кечинде үйгө роза гүл жыттанып барайынбы дедим. Жуунуп таранып эле атам. Просто денеме сиңип калыптыр, кетпей атат. Десем, аны кетирип коюштун жолу оңой эле да дейт. Кандай кылам десем, ваннага ысык сууну толтурасың дагы, арчадан салып алып туруп, дымдалып жатсаң ваннада. Жакшынакай жыттанып каласың деди эле. Соттун айтканын кылып алып, үйгө барып алып, ваннага ысык сууну толтурдум дагы, арчадан салып алып туруп, дымдалып жаттым анан. Чыгып алып, кандай жыттанып калдым болду экен деп, көчөгө чыгып алып, тааныштарга мен жыттап көрчү, эмне жыттанып атам десем, жана тааныштарым деле мен жыттап алып ойлонуп туруп, арчага уй байлап койгон жыттанып атасың го дейт. Денеңе сиңип калса оңой менен кетпейт экен да. Бир жакшынакай көчөгө чыгып кетип атсаң, өздөрү эстетишет, ойдо жок нерсени айтышып. Жөн эле чыгып кетип атсаң эле, эй, ичпей кел. Айланай дейт. Макул мейли ичпей келем, атайын суранып калыпсың. Жөн эле көчөгө чыгып кетип атам десең, эй, билесиң, үйгө ичип келсең скандал болот үйдө дейт. Мен айттым, макул мейли, кошуналар укса уят эми. Жөн эле көчөгө чыгып кетип атам десем, атайын мактанайын дейби, же кошуналар уксун дейби, артыңан көчөгө ээрчип чыгып алып, кыйкырып, угузуп сүйлөйт да. Эй, ичпей кел! Ичип келсең, баратаны култап коем, үйгө киргизбей коем, ичпей кел дейт. Ошончо сөз туккандан кайсыл эркек ичпей келсин үйгө? Ичпей кел дедиби деп алып өтчөшүп ичебиз го. Мас болуп келебиз үйгө, жолдун аркы бетине бир өтүп, беки бетине бир өтүп. Үйгө келсең адатынча барата култануу. Үйгө кирип жатыш керек да. Баратаны такылдатасың. Баратан ичинде туруп алып аялың дагы "Сенби?" десе сыртында өзүң үнсөз жок эле. Ичип келдиңби?
Байқұс сөйлесе же білініп қалышы мүмкін, же төгіліп кетіші мүмкін, да? Құлыптың тәжігінен үф дейші, арақтың жіті кесе киргізбеймін дейді, айланайын. Үйді тағып келгеніне рахматтап айтсаңар, үйді тағып келгеніне. Соғысында таппаған тешікті папыровой масында тағып көрсін, да? Шықалау атып бір тешік тапсаң, именно ошы тешіктің арағын аялың мұрдың шықап тұрған болады қо. Жинің келіп болғым воздықпенен үйдің ішіне қаратып айдайсың, деп. Аялың біле жыттап әле соғып жығылады. 10 минут, 15 минуттан тұрып алып күйесін қарғап қойды дейді. Африс, мен сені озың менен үйле деп айттым ғой, озың менен. Жаманға да жолықтым, мен алардың келбет көнін орықтым. Bir жаралған ұшыл черкен өмірді, бараман бар есім болысын. Bir жаралған ұшыл черкен өмірді, бараман бар есім болысын. Қаншасы сатып кетті боштығымдан, қаншасы сызып салды достығымнан. Мен аларға қапа деле болған жоқпын, көнімдің арам ойым жоқтығынан. Мен аларға қапа деле болған жоқпын, көнімді жаман ойым жоқтығынан. Жашап келем қапа болмай мерекелік, мен аларға тақыр келбейтсін тақым, менде деле толып жатат кемшілік. Мен аларға тақыр келбейтсін тақым, менде деле толып жатат кемшілік. Қаншасы сатып кетті боштығымдан, қаншасы сызып салды достығынан. Мен аларға қапа деле болған жоқпын, көнімдің арам ойым жоқтығынан. Мен аларға қапа деле болған жоқпын, көнімді жаман ойым жоқтығынан. Қана жерден бір қол жағып қоямыз, де? Досторым көп азайбасын саныңар, байлық түйіні қолдың кері табылар. Арам ойдан алыс болып арғачан, аман болсын жаныңар. Арам ойдан алыс болып арғачан, бар болғына аман болсын жаныңар. Қаншасы сатып кетті боштығымдан, қаншасы сызып салды достығымнан. Мен аларға қапа деле болған жоқпын, көнімдің арам ойым жоқтығынан. Мен аларға қапа деле болған жоқпын, көнімдің жаман ойым жоқтығынан. Көнімдің арам ойым жоқтығынан. Чоң рахмат. Сөзі марқұм ағайыбыз
Рахман Разыковтың сөзіне жазылған Асқар Сақабаевтың «Досторго» деген шығармасын ұқтыңыздар. Эми келіңіздер, жаш кезде істеп, барыбыз көбүнчө айылда өскөндөрбүз. Биринчи сүйүлөрдө істеп, ат минген, чөп чапкан, булакка жата калып суу ичкен күндөрдө істеп, ошого байланыштуу жазылған Сабырбек Тукабаевтың обонуна жазылған «Кошуна кыз» деген шығарма. Жақын қошынан бір өзім ойлап тұрам, қымыздық теніп елчеді, қырашып қара чоқудан, ошондо мені теңдебе. Canım sende İlçiti alıp cürçeledi Uygunun elekten dedi İlçiti alıp cürçeledi Uygunun elekten dedi Kurgolu bizin alır On bolçu ilik sultanım Oy bilip gidip kalçedik Jürökö kaygımın uzalır Alıp ündür kalıvır Yaşlık kurakan Antapta çöpü var çedigi At minip damay bulakan Antapta çöpü var çedigi At minip damay bulakan Canavay Al kim devimin eskalıba Al gündün varına kaldırdı Alım alu kaygı gök jarga Oylusum azıranımdır Bana çağırımdı Ot olup büyüyüp sarınamay O şol kız canan aydırdı Oylosum azıranımdı Oynok kes bana çağırımdı Büyüyüp sarınamay O şol kız canan ayrılmadır Ot olup büyüyüp sarınamay Balalık bütün ayrılmadır
yakta men jirgap atkansın. Ha? Alo. Hey, hayırga geldin? Hayır? Hey, oğulbayın şaka gelsen. Düşe kalı bile köye cana. Baba. Oğulbayın şadan bir yakka marşutkamına gelgenden göre köye caksı. Oşton, Biskek'ten Oşko gelişim bir azap. Oğulbayın şadan bir jetkençe bir azap. Marşutkamına gelgenden göre düşe kalıp göçülmüne cilsan erterak gelesin sana. Kara çölge gürdesi. Olmayın adamın dev atmadın mı lan? Dep koyat da anam ne? Kayra kayrıyla çalıp atsan anan ki cantalaşı bile. Çalattanın. Gelivele kalkan. Bir ne oldu? Tırşılık mı? Tırşçılık ele mi ne? Tacikler gibi geldi izin. Tırşçılık ele. Hey bir kişi de ev alıp bir kavar alıp koysan bologu da al bakın. Amen barayın deyim bar alpayım. Butumu oru bilesin. Söyleşkonga kişi çok aylanayın. Ne degen önerekenim bilmem. Gelişetteli balası dele ve özdele uşa. Çatkan cerimdele uşuntu bile telefon çıkıp atkanı. Ana teğet evde bir kız oturup dağı çıkıp. Kayran 400 samsağa kurban. Abi yüğüne catıvalı böyle çok uyverene. Uşunda olup kaldı. Oy men dedel oşol. Үйde жаңғыз, телевизорды koyam. Deputatlarda geçke oşol sessiyаны görem. Deputatların böyle avısınlardan ayrılması çok olup kaldı benim. Sayasatçı olup ketkensin mi? Avısın demekçi tigi. Üçöz bir oylan atam da. Biri-birimizge bir jolu bir dın dep bir söz aytpappız ey. Uşak jönündө. Oy takımçı takım. Takım bilen kurup kaldı. Takım kiyinki pakeleğine da. Yemi bari bir. Ana koyuşka tengel geçe kaçan. Bari bir. Al geçeye gele kıstı. Kaçaldı, tapkada kesin kıstı. Bari bir oşol üçüncü avısın bolup atpayı. Bir çetinden jakşı bakışım sen aytkanday oşo. Bizдің қолға келіп, сені көзін тарбия авысты көріп қалған қабы. Ешбір ушақ білен іші жоқ десен. Ма құшы десең, бір құдай берген еле келін, жаштардан ең жақсысы ушыл бізді doğrudana. Өзі де шайды от. Өзі менен Анан өзі. ушақты білбеген бақ. Ма құш, жақсы жердің қызы да. Ели, бұлардың Bunun törkündörü bitele oşunday bolat eken. Janagınday bir joşmamın bolat eken de. Bolgonu gana tilim berbeyt dölüngdü göreyin. Oşa tilim berbegeni var. Kança jıl boldu gelgenine. Özündü tilim berbeyt. Oşol bakışka bir çalıp koyunçu men. Men köpten beri oşo menen süйлөшөлektin. Boş bolsa gel deçi bir süйлöşün. Bir oturalı. Sarakta. Meni aytpa. Yerde kelime. Grom kıska koy. Böyle grom kıska koy dep. Sen delep telefondu jep kalıpsın koy. Mana ki. Alo. Ay. Taku. O, jenge kandaysiz? Oy, kanday? Kanday, zormisiz? Жақсы, жақсы. Денсаулығыңыз жақсы ма жеңе? Отырасыздар Ой, отырамыз. Қыздар, күйеуалдар, балдар, келіндер бәрі жүрішеттер бі? Авам қандай жүрет, авам зор бі? Ой, жүрет авам. Өзіңіз зор, кәсәл күстәлден алыс жүресіз бі жеңе? Жүребіз. Яқшы. Жақшы. Өзіңөр жатасыңар бі? Біз әм отырауыз жеңе. Білес, баткенді білес та, алыс жол. Көн рәсі ылық десеңіз, шундай ылық. Bizde жаңылық көп болу да, Ой, міне жаңылық болу атат. Ой, жаңылық өткенде 1 тонна сүмелек қылдық. Өзіміз 1 ilmem сүмелек жебедік бұндан. Анам 5 күнден бері 9-шы майға деп, әлігі улақ барға көк бөрі. Шонда өткөріп даттар, мұна халмионшылар. Халмионда. Şu yerde şerbet satı otam jenge. Күндігі 30-40 litr şerbet satam. Жақсы. Әлі Манас Ниязов деген улақшы бар ғой жеңе. Ой, өлі. Dinozavrdın tükenişi insanın baştalыşı gen onunuz.
bir kötörgende 2 litr şerbet içip jügördi. Özünüz sorupsuz senge, özünüz demey жаңылыктар var. Özünüzden söylep. Өзүбүз жүрөбүз. Акең экөөбүздүн жашаганыбызга быйыл туп-туура 40 жыл болуп калыптыр. Vay, 40 yıl boluptur bu jenge. Vay, zor ekan da o. Akama rahmat denge bir katım menen 40 yıl yaşagan. Tem böyle sizde katım menen de koyayım bak. Tamaşa jenge, tamaşa. Rasa zor boluptur jenge. Baktılı boluglawan menen. Anan 40 жылдыгыбыз деп, анан кийин кече мага акең шууба алып берди, шууба. Vay. Şuba aldınız mı jenge? Ооба. Vay kulluk bolsun. Rasa zor boluptur da jenge. Rahmat. Endi rasa keti keslendi. Vay zor boluptur jenge. Ай, анысы эчтеке эмес. Кече чайда отурсак акең 40 жылдын урматына деп путевка алып берген атат. Курортко барып эс алып келди. Vay me jenge. Qarasılıqlar aytmoqchi, sapsib bop ketibsiz da. Kurortga borasizmi jenge? Ой, курортко барам, курортко. Avam menen borasizmi? Ой, өзүм жаңгыз эле барып келдим атат. Ana, rasa jir qaytı kesdi jenge. Aytatqa Dubayga qatım menen, Toqoyga otum menen barma deydi qo. Rasa mazza qiladi kesdi jenge. Жаңылык ошол. Anan geçe kızlarım, güyevaldarım, jeğenlerim gelip 4 kızım 4 altın söykü ap gelip kulağıma tank etti. Vay öyle. 4 altın söykü ha jenge. 4. Kulluk bolsun jenge, kulluk bolsun. Rahmat. Abergenine rahmat jenge, abergenine rahmat. Mına kuyevaldarыңыз aberip atat. Bu yakta bizde bittasini kuyevalası aberbey koygan eken. Rassa qatırı janjal kıldılar. Aberesin dedi mi? Aberesin dep rassa. Şu günkü şeyin topalan bolup atatlar. Yaxşı boluptur jenge, kulluk bolsun bari. Anam bugün түштө тиги балдарым келиптир, келиндерим менен. Апа ушунча жыл жакшы жүрдүңүз, эми бир машинеге бир чалкалап алдында отуруп, машина алып берели деп. Анам болбой койдум таку. Aldıra örбейсизби jenge? Эми кымбатчылык болса. Эми bir inseniz bitti maşın inipsiz dendi. Al örpeyip etmediniz. Taku boluptur emi. Maqul jenge zor eken rassa. Kaynime salamayt. Boluptur jenge, men bar joga suyunchilab maqtanam jenge. Boluptur. Boluptur jenge, özüňiz yaxşı qarap juruň. Awama salam deň, nevrelerdi öp koyuň. Gördün mü? Benim özünün iyiliginde suyunu atmayı bak. O da bak Tigi. Taku ken. Osa senin suyun için mağa aytkan atat bak kızım. Men değilde muhkan yok da bildeyiz de. Ama çıday albay. Grom kıska kop koyayım ben. Ben suyun için ayta koyayım da odat da bak Alo, Akı jenge qandaysiz? Жақсы. Денсаулығыңыз жақшыбы? Жақшы болып қалдыңызбы? Жақсы, отырам. Ой, пичи оор отат деді де, зор bu söz? Жақсы. Putunuz yaxşı болып қалды bı? Жақсы. Өзіңіз жақсысыңар bı? Енді қарағанда put деме қылмағалаңыз, не керек бар? Басып тұрғанға болса болды. Başqa minege paydalanmagınız onu. Özünüz zor bu söz, avamlar bari oturuşatları, nevreler, katları vatağı bari. Özіңер қалдай, жақсысыңар bı? Vay жақсы жеңе, отырабыз. Өрік түйдігі бүйіл жақсы әлі. Örük rəsə zor ava bu il. Zor jenge, zor. Xuda xalasa baldardı avamı eriştip gel bir məzzaq qılıb örük jep ketesizler. Xuda xalasa salıb jügörəm özüm. Buyursan, ne жаңылық? Үйdə ösüz? Үйдele? Vay жаңылық rəsə köp jenge. Niye? Azır жаңылıq uqtum. Rəsə zor жаңылықтар var. Ana naku jengem var gana o. Ombudon bu, kər. Tarqıldap şo zona qıltırlar azır bana. Zona qıl var mindet. Men deyt, avaң menen yaşaganıma 40 yıl boluptur dep, avaң bana şuba ber deyt. O kökme bura. Munuz turuşu menen maltur. Endi elestedin ette iyunda bu jindi şubany qayaqa kettir endi. Jenge, şuba kettirgen yanvarda poğça batdı deseňiz. Vay şuba emez özünü gamajını yaxşı kiyelbeyt gayrıytip. Aligi gamajını dağıyam kiyip жүрse gerek tizeniz çıkıp orqa aylanıp kettir onusa. Neme, taku?
Wow. Taku men anan çalayım mı? Yok jenge, men anam boş oy kılam, şarbat sataman, boş oy kılam. O yedinse men ne ket tutkan istim ne kılasa onu söyleşe verin. Uqsanız jenge kızığı bir yakta. Ötkönde toyga kepti deseniz bununuz. Naku jengemçe. Tamada konkurska kim çıgat dediler, meni janında oturgan bir maaldılar. Qayyaqtan öytegiçe olbay çıkıp ketdi. Ortaga çıkıp biylep atatlar. Vay gamajı şıpırılı biraz şermende olsa ola. Şonu görüp toktatıp koya ötsem gamajın kayra koltukta al biylep atat bu cindiniz. Biraz jenge dağı minesi aşıkça deseniz Putyovka alıp bergenimi şavam buğa Putyovka kurortqa жалғыз baram deydi. Vaq şermende mununuz dağı taşdı buzulup kedet barsa. Bilesqa bayağı жылы toqtoqlaka menen жүрüp ketip ayıldım bari uğup şermende boğamız. Neme? Bul erten barıp kurortun buğaltırı, karolu, direktiri hiç kimisi kalbay жүрет bul erten bar oşular menen. Neme Taku? Oh. Meni telefonum Prasuluşka'da da. Koyun jengesi Prasuluşka'da olup siz mine bütün cüvedeniz. O şentet deseniz anan mintet jenge. Adamın şunday biz jülle maqtanıp olsa deneme mayda büdür çıkıp ketip toğuqtuqday. 4 kızı 4 de altın söykü ap kelgenimiz ok kara jeri. Altın söykü emes kulağın jarası ketpey jip söykü özü keçe düştü onun kulağından. Öyle kalsamçı. Dağı minti koyat. Avanglarım, baldarım kelip maşına berem dediler. Koy dedim deydi. Maşından aylala bu cildiniz tüz yolda göz orga jürüp çıkılıp jürüp. Va şermende. Alo Taku. Oh. Taku men anan çalayınçı. Vay anam boş oy kalam jenge. Şunday jenge, bu şunday жаңылык. Anam buğa bir bele desengele bıltı öyle beti ağı öyle o düşmüştü oturup kalat eken. Qayyaqa varsa asını öyle turganız bayağı kök şarfını köterip alat. Kök şarfıga mayli deseniz jenge. Gördüğül böyle gürün sumkası kollan çüpeydi. Qayyaqa varsa şonu köterip alat. Taku. Vay bu menin avısının bolot degenden dile uyalıp kaldım jenge. Yemi çilapçı dağılıp şilapasını aydı. Şilapasını. Jenge. Vay mununuz bargo bu jindiniz şilapasını çesse bizin ayılda toktor alakaga okşap kalat eken deseniz. Neme Taku? Vay şunday jindi da. Anam bir bela deseniz o iki kol alas katığı lüşüp atkansı öyle şunday böyle. Şermende. Neme Taku anan çalayım mı? Neme? Jenge siz uyda öbüsüz? Men kakaras bugün siler jakka ketip atkam. Azı baram sizge. Gel böyle koy. Vay barıp sizden uçuraşıp akvalыңızды surap koyup ketem. Vay Taku. Vay şıkkarap ketçim gerek 8 kilo. Naku, ne olup atasın? Karma özüne Naku. Oşağara gelgeysin, o sözünden de mani verirsin be. Ver. Oşağara gelgeysin ananı. Men jana söz başlağanın dele aytayım dep anan keyin sen maktap kalganın uçupay oturup kaldın da. Al ar balanı ayta beret, karma özüne. Oşo kapkara jergegsin, gelin bolboy, abısın bolboy. Özüm bilbeymi özüm. Özü Özbek'e, Kırgız'a, Tacik'e okşa olgan bir bala ulutu kim eken hiç kim bilmedi mi? Karaçay mı, Kokçay mı bir bala bilmiyor falan. Gerek olsa bu biske gelin bolup gelelekten murdala tuğup ketken eken. Karma özüm öyle, Naku? Men jenge titrep men uyga bar öyle hiç. Naku özgür kalma. Baldar jetkizip koysun mu seni? Gel. Qandaysınız, yaxşımı? Zor musunuz? Densalığınız yaxşımı?
Dağılı orada tokşayısın, kötü olup kalpsız. Oy bir pasta davliyenem götürülüp. Ölüp kalayında varan oturam da. Vay, tüt. Özünüzdü karanlığına, özünüzdü karanlığına. Benim kişine özüme geletim. Seni görüp kişine gönülüm açıldı okşay düşündüy benim. Ne bir demege kıcalat boldunuz, niye olup götürüldü davliyenem? Oy Kuday albagan canakı naku var go. Ter. O sol çalı attı telefon. Sizge de maktandı bu. Jo maktanganca ökün tınçele bilener mi ne öyle? Tünçele bana çalı al, oşo canağlarına ait maktan. Uruşkan çok bilener. Jo, ne bu ciddi men uruş bol o biles ko. Oy gelip sağa aytpagan söz aytat da sen canım. Ay. Kime deytler? Oy bilbemi, ulutu mine, diginde mınday argoskon özünçele şakarap deydi. Sen ulutun jokum işte. Yürü oturan özün öngün bilsin, cali bir dey olup, sap sarı olup. Oşunu açsana görüp bağırsınan da kızığı sen biske gelin bolup gelelektele tuğup ketkenmişsin. Yürüm göre, bu makamine kaynana olup jürüptür be. Ayttım sen beni andım jütün bile beti çok. Hande sözünü toktat dedim ben. Yürüm göre, kayakta jürüp sen ha? Ya bilmem kayakta jürüp telefon çaldı. Üyünde Üyünde olsa gerek. Men hazır barıp betini tutup gelem onu. Al çermenden istedim. Ha bir balağını oğuzunu tıyıp koymasam daha bir balak etmez aytçıdayım. Sene, Oşağı men üyüne barıp bunu. Men Avadın kamçılda aldı da köyesinin aldı da ber yoğun ayverin getirip bunu erten kuropta körötmen dedim. Ova nemede? Oşunu ayttağı men ayttı deme makul mu? Ya özüm barıp süleşmenim. Meni emin şu paygamber yaşka jetkende jaman juma sözüngörgө aralastırbayla koygular. Hayır, siz Kökçay'dan basa içip uyda oturup durun. Ben alıp bet. Жақсы отырасыздар. Келіңіздер енді Ақыл Құштаев деген ағайыбыздың кеш келген махаббат деген шығармасын атқарып берейін. Қабыл алыңыздар. Geçiskedim mahabbаттın ile bin ömür şerif bolçu menin tilegim taktırımız birge bolboy kal demir sen de mendey üygünü bar bilemin takdırımız birge bolboy kal demir sen de mendey üygünü bar bilemin Ölük bakta olsa dağı tünögün Güdündögü arman oydon cüdödün Özümçeli men çıkılıp içimden Başkalardan kızganıp da cürümün Özümçeli yeli kılıp içimden Başkalardan kızganıp da cürümün Yaşodo tügüyün Güdündögü arman oydon çüdödün Sesimime gül sepkendey sebelip
Çaçıp gittin mahabbаттın ürünü. Sezimime gül sepkendeyi sebelim. Çaçıp gittin mahabbаттın ürünü. Çaçıp gittin mahabbаттın ürünü. Mağdıratat çok doyusu ile bir. Rahmat. Келиңиздер анда суроолор боюнча бир кыз көрдүм Бишкектин базарынан деген чыгарманы аткарып берейин. Кабыл алыңыздар. Bir kız gördüm Bişkek'tin bazarından, birge жүргөн көп kızlardın katarından. Kança jigit ömürden ötör eken, kaygı tartıp algızdın azabından. Kapkarali kaşları, tal-taleli çaşları, kızıktırat adamdı kılıktan baskanı. Kıyal çırma var günüday, kıyım boldu tandın atmağı. Gümüş eleğimegi güldü göynü giygeni, Çalkaragan kareginen jaralansan bilgeni. Kimden surayım kim bolatay, kim boldu eken anı süygönü. Al sulu perviden baskanından, düşkönдөй Bişkegimdin asmanından. Kanda jigit aldынан tosor eken, ıssık kölдүн kulanık aktağынан. Ata kanat beşili, anda saat beşili, Jönjay surap bolguçadan jönöp ketти tezeli. Jomok toğu perizatay, jolukkan kız oşol özeli. Joluk teken al nege, pazar deli, jol deli. Baykem amansız mı dep, başını ikep koy deli. Köp kişinin içinen ay, göz tivesen ağa bol deli. Abalkim al 18 kurağında, kalar beken köp jigittin ubalına. Jolun karap bütömün oşol boydon, jol izlegen joloçu sıyağından. Ak betinin kızılı, at başının endigi, oymoksu malozu var je oş taraftan geldi mi. Tokto münöz sıpayı je, Toktoğuldan gelgen perive. Köy kölgönün karasam gölge okşoy teyili, bir karasam çüylüktöyda bir de batken çerivi. Kim bolsa da al bolsun ey, apa kemdin bolsun gelini. Akbetinin kızılı, akbaşının endigi, oymoksu malozu var je oş taraftan geldi mi. Jaljıldagan sulu kız je, Jallavattan gelgen perive. Köy kölgönün karasam gölge okşoy teyili, bir karasam narındıkta bir de talas şerivi. Kim bolsa da al bolsun ey, apa kemdin bolsun gelini. Kim bolsa da al bolsun ey, hayılımdın bolsun gelini. Apa kemdin bolsun gelini. Bilgenler çoğurdayız. Öttü gündür kuvalaşkan güpülür, Jıtın iske bir doğunu düdürdür. Öttü barın ile vurdun kusadı, Al tarafta жалғыз kaldın sen.
Al tarafta жалғыз қалдың сен өзің, жалғыз қалдың сен өзің. Өтті жашты өзгөчөлө ишенген, текеберлик издеп жаман чыныдықты, турмуш бийлеп кезектеген жашоодо сүйүп кеттиме кара тору бир кыздей, элчи кеттиме кара тору бир кыздей, кара тору бир кызды. Köpülüktür uçmay kaldı dışında, çarşta vurulup topluğumuz biz hazır. Makul bolup tağdır degen uşuğa, makul bolup tağdır degen uşuğa, tağdır degen uşuğa. Öptü gündür kullanışkan güpülün, çıtın iske ver dolgunu güldürdün. Öptü var eli vurdunu kusalıp, al tarafta жалғыз қалдың сен өзің, ал тарапта жалғыз қалдың сен өзің, жалғыз қалдың сен өзің. Өтті бары елі вұрдыны тозалып, ал тарапта жалғыз қалдың сен өзің, ал тарапта жалғыз қалдың сен өзің, жалғыз қалдың сен өзің, жалғыз қалдың сен өзің. Чоң рахмат, бар болыңыздар. Эми жана мен башында Рахман агайыбыздын дагы бир сөзүнө жазылган бир чыгарманы ардадым. Мына жыл өтөт экен, бир паста көз ачып жумгуча Рахман агабыздын мына жылдыгы кече өттү. Мына ошол кишинин мына ырдап жүргөн чыгармаларынан бирди аткарып берейин. Исрадин Аманбаев агайыбыздын калемине таандык Айжарык деген чыгарманы Раматылык агайыбыз көбүрөөк ырдачу эле. Келиңиздер эмесе эскерип, колчап, шаңдырак отуруңуздар, ошол чыгарманы эстерге аткарып берейин. Колчап турабыз, жалпы, Салқын түн ортасы айжарық ай айжарық, көпкө жүрдік бағаралап айланып, айланып ай айланып. Bir убакта мындай сунуш киргиздиң, сунуш бир ай киргиздиң. Болду чеми түн ортасы кайталып, кайталып кайталып. Кучактадым мен сен жакка ыктадым, ыктадым ай ыктадым. Сен ыктадың учагымдан чыкмадың, чыкмадың ай чыкмадың. Жыл тоғылып чочуңасы дегенсин, дегенсин ай дегенсин. Жакындагы кызыл гүлдөн жыттадым, жыттадым ай жыттадым. Ланай, 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 Нейдің дағы маға қарап тоқтодың, тоқтодың ай тоқтодың. Қолды сынып қошташуған оқшодың, оқшодың ай оқшодың. Сен
Kucağımdan bir kısım, bir kısıma bir kısım. İş yılıtıp yüreğimde kozgodum, kozgodum ay kozgodum. Kucakladım ese cakan ıkladım, ıkladım ay ıkladım. Sen ıkladın uçağımdan çıkmadın, çıkmadın ay çıkmadın. Şıl doğulup çocuğumasın digizim, digizim ay digizim. Yakandağı kızıl gülden çıtadım, çıtadım ay çıtadım. Hani o şeyde bir kolda koyuyoruz he. Hey! Hey! Bayramınızlar bilen. Kucakladım ben sen cakan ıkladım, ıkladım ay ıkladım. Sen ıkladın uçağımdan çıkmadın, çıkmadın ay çıkmadın. Şıl doğulup çocuğumasın digizim, digizim ay digizim. Yakandağı kızıl gülden çıtadım, çıtadım ay çıtadım. La 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 Çok iyi. Hey! Жолуктук кайра баштан коштошобуз, коштошобуз. Жакындап көргөн сайын биз достошобуз, достошобуз. Сагынып биз силерди, а силер бизди, жүрөктөрдү козгошобуз. Ayrılsın can dili oruğanı, açılsın bakkalay yolundadır. Eldine vurmakta kem olmalı rahmat, amandıkta ele yolu kalır. Hey 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 hey. Daima siler bizge jölöksüңөр, jölöksüңөр. Жашоого ырыс кылбаш, өнөксүңөр, өнөксүңөр. Келбейли жазда күздө, жайда кышта, убакыттап келесиңер. Ayrılsın can dili oruğanı, açılsın bakkalay yolundadır. Eldine vurmakta kem olmalı rahmat, amandıkta ele yolu kalır. Hey 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 hey. Şehirde bir kol şahıs. Hey! Bayramınızlar bilen. Жашайлы кызмат кылып элибизге, жерибизге. Улууга кайтып келбей эмибизге, эмибизге. Ыры көлкөгүндө байрам болуп турсун, жерибизде, элибизде. Ayrılsın can dili oruğanı,
Республикасының еңбек сіңірген артисти Абдулда Иманқұлов. Маданияттың мықты қызматкері Нарымбек Молдабаев. Маданияттың мықты қызматкері Ырчы Қудыл Ильяс Иманалиев. Ошонда эле паспортынан башка эчтеке жок, баягы эле өзүбүз. Эл сүйгөн Кудул Тынар Курбаналиев агабыз.